Angathi noma ngiyevakala yini. Cela ningitshele ukuthi ngiyevakala yini. Cela ningitshele ukuthi ngiyevakala. Mangabe ngiyevakala. Ngifuna ukukhuluma ngalokuboshwa kwaZweli Simelane, kwaboZweli Simelane. Angathi noma ngiyevakala yini Maswati. Oh, okay. Cha bathi ngiyevakala. Abana Maswati ngifuna kuninika sithombe nje mahala. Okay, fine. Iqiniso siyalati ukuthi bebathi balaya Simelane, bebathi balaya umnguni. Ngalemvo yokubopha Zweli umntwanakhe. But ngifuna nje kuninika nje sithombe lesincane. Ukuthi ngifuna ukutshela sihle nje kokuqala ukuthi angaqala athwale etibunu ajabule atitshele ukuthi bantu labashisa ekhaya kakhe baboshiwe. Abantu bayabacala laba. Uthi izizwa no volume. Ivolume ayikho. Hayi bathi bayangiva. Ngifuna nje ukuqala ngitshele sihle ukuthi angaqala ajabule athi labashisa ekhaya lakhe baboshiwe. Bo commissioner basebentela kuvale madokede ukuthi kuthiwe lidokede lelingkuthi idokede lemuntu lo labacabanga ukuthi uyi high profile balisebentile basebentela kulivala balivale ngisho nangemanga. So Maswati ngifuna kuninika nje sithombe lona liqiniso siyalati ukuthi bafuna kulaya Mduduzi ngalemvo labayendako. But Maswati mangabe le case uyayilandzelela ubutile futhi weva ukuthi kwentekani. Ngicabanga ukuthi Maswati mina ngithi umuntu akafele emacala akhe Maswati. Asesithi ke nje ngemabomu nje sithi ngemabomu ke let's say ke njengoba state sisho sithi boZweli kutholakale tindvo temuntu lo wafa kibo. Nangabe nje ucabanga umuntu uphila la enhloko, do you think kukhona umuntu lo ngenta licala aphinza ahlale nemazibiti? Nangabe nje ucabanga la ngcondweni yakho la kungakagcwala emanti nenyama lebolile yasemalawini, do you think kukhona umuntu lo ngahlala nelizibiti la kahlala khona lizibiti lemuntu lo wafa ahlale nalo la kahlala khona? There's nothing like that. So Maswati ngifuna nje kuninika sithombe. Ngiyajabula ukuthi sonke liqiniso siyalati siyabona ukuthi kulaywa Simelane. But nje sengifuna nekufaka lo investigating officer ngimfake ku picture ukuthi abokwati ukuthi lokula kwendako kutamlandzela impilo yakhe yonke yephoyisa. Bothinzibala nabo Sihlongonyane nabo Thabo Kunene bonke laba behind lokuboshwa kwebantu labangenacala batawufa bagugile batakufa batawuretire. Leliphoyisa leli labalifakazisa emanga nalo luvume nembeza wayo utalilahla because angeke uze noma ngabe uyalaya ulaye umuntu ngemuntu lokhubatekile. Kude umuntu lophilako Maswati enhloko longahlala nelizibiti lelicala labeka sekhathi kilo lalatiko kuplana kwalo kusuka nekuhlala. Ngicabanga ukuthi maphoyisa ayamati umuntu lobathethe wayobalayela emazibiti. Wathi emazibiti ngathi nangicedza kwenda kuqala ngawafihla la ngathi nangicedza ngabaleka ngaye eSouth Africa. But ke babona ukuthi ngoma bafuna kulaya magawugawu bathi ke sale bayamisa bathatha nebantu abamagawugawu. Ngimgadzile Maswati asimgadzeni sonke kwayena lo manje lekutawungena licala lekuthi kutholakale tindvo ngaphandle escrapyard la kuhlala khona tikrepa ngaphandle kwendlu yalabantwana laba bathethe khona labahlala khona. Bese kuthiwa letindvo dala abantwana bayatati. Ngifuna nalo manje lekutawungena kuye lelicala abalahle ngelicala labantwana
le kukhanzakala tinto ngaphandle endlini ekhaya kibo le umuntu lo watibeka le tinto asho ukuthi cha athi nebucala sabenda tinto ngatinto sathi satha sadibeka la sesinabo bani nabo bani. They know deep down ukuthi labantwana basimelana bakake baze bababala. So mazwati liqiniso siyalati but nje ngifuna kunibeka kupicture ukuthi kude umuntu lo sound lo ngahlala nelizibithi le muntu lo file ahlale nalo aqhubeke alifihle ayekele kulishisa bebangalishisa ngani nangabe shothi bebalati labantu abasimelane lelizibithi bebangalishisa ngani. Kukhona labanye abantu lababoshwa prior kunaloko bebangabakhiphi ngani nangabe bathi bona bebasebenta nabo bebangabakhiphi ngani laba. So state sibone nje ukuthi sifuna kulaya mduduzi simlaya ngalabantwana bathi Maswati ngithi kuleli phoyisa leli investigator lenza baseyibukile konke nebashushisi namanje lelitawungena kuye lelicala lolo tawulahla umuntu lekusuka suspect ahamba nemaphoyisa wayobalayela ema-exhibit wabalayela lapho awafihla khona bona bathatha abantwana labangakendi lutho. Umuntu lo wathi nakacedza kwenda bucala watibalekela watiyele South Africa. Vele abantu abayati lento bebe bayati ngabayithatha lento bayishisa ngabayithatha lento bayifihla. So Maswati ngikukhanza nje kubulima sekuthi nje kahle ngoba vele kwento abomangololo ngikukhanza kubulima ukuthi sewufake tithombe ufake ama bulletproof ufake labantu abasimelane ngivele ngibona nje ukuthi awukhona ikucabanga ingcondo yakhe ihlale andeni ingcondo yakho ingcondo yakhe ihlale andeni ingcondo yakhe ihlale ephendini. So Maswati ngifuna nje kunifaka sithombe ukuthi nati ukuthi abantu abasimelane abakendi lutho ngisho umntwana omncane longangalo wakhelwe wami uyabona lobulima lobo kude umuntu lo ngahlala lapho kunelizibithi khona kude Maswati umuntu lofuna kuhlala la kushisa khona la kunelilahle khona bebati imoto ebusuku bahambe bagange ngato bende ngabo bucala bayidambe esigangeni bayishiye kude kumuntu lo ngahlala netimpahla temuntu lofile. So Maswati mina ngithi kuleli phoyisa lona nangabe nembeza linalo alishumayele nembeza walo because the investigating officer stamtfola ukuthi insibala bayanibita bathi thani wena uthi bahambe bachubeke bahlale embabani wena deep down uyakhona kulala nje wena ebusuku ulale ukuthi ubopha umuntu lokhubatekile longenacala futhi longati lutho and longadli nale plan lode nalomconvo walento lebeyendiwa ukuthi bekwendekani ngoba kube bekanayo ngawayithatha lemvu lapha escrapyard wayishisa kube bekati ukuthi ngalelinye ilanga iyawumbangela nakule mbangela kona. So mina nje ngifuna ukuthi bakasimelane abehlise umoya nabo Zweli nabo lesitoksini lela bahleli khona bonke nabo Mazwide behlise nje umoya bathi deep down etinhlitweni tabo ukuthi cha bafela babesimelane hayi ukuthi bantwana bendela icala kude umuntu lophila kwenhloko longahlala nelizibithi. Bengifuna nje kunifaka kupicture Maswati sihle bantu labamshisela abayoze futhi baboshwe abayoze baboshwe kulendlela amaphoyisa lento abulima ngayo but awuqhubeka bamiyenga ababe babopha abantu labangati lutho babhizi bamiyenga. Mina ngifuna athi ngishalele ngineka ngimtshela liqiniso la kaNkulunkulu ukuthi bantu abamshisela basengakaboshwa futhi ngeke baze baboshwa ngibone ukuthi bahlala khona lapha eSwatini batamiyenga nje bafune bothi insibala kukhuluma ukuthi bendela la kujabulela ko la kuvako bathi ke mina ngiyabatshela leli phoyisa lelibophela abantu abasimelane libabophela lide ngiyatibuta athi ngabe lona ebusuku liyalala yini ngiloko nje Maswati bengifuna nje kunifake lesithombeni ukuthi asadini nje sonke ingcondweni tethu ubona babophe Simelane batitshela ukuthi balaya Simelane bathi ke bamlaya ngemlo innocent bathi ke Maswati ngiyacela ukuthi kusukela namhla lelicala noma ngabe ungalinaki ulilandzelele sibuke umshoshisi sibuke manje lolo tawulalela lelicala lapho khona kulandwe tinvo ngaphandle kwelikhaya talandwa amaphoyisa ahamba na suspect kwase kuboshwa abantu labahlala la khathe kuleli khala abahlala ekhathe endlini labangadi lutho lengabe lento kube bebayati ngabe kadze bayilahla. So ngithi nje ngivula ingcondo Maswati ukuthi sithi sicabanga sililandzelele lelicala sibuke ebulima betinkundla sibuke ebulima betinkundla otherwise lokhu Maswati
siyabona ukuthi Thintsibala u desperate for ukuthi extendelwe. Siyabona ukuthi bosihlongonyane ba desperate for uvale madokede ukuthi kuthiwe basebendile, but bawavala ngebantu laba wrong Maswati labangenacala. So asilanzeleleni lelicala bachubeke batikhunge ngentsambo yabo. Bachubeke batende tilima. Asikubuke nje kusukela namuhla, sibuke manje, sibuke umshushisi labatawu defender state kuleli cala leli. Sibuke ukuthi umuntu lo lanze mazibithi wathi lizibithi nali babese bamhlanganisa njani lomunye umuntu lo wathi nakaceda kwenta bucala wathambela watiyele South Africa so uyabuya bayambamba uyabalayela yena uthi lizibithi nali, then babaphelani nabanye abantu babe bangekho kulento le. Kuthi umuntu ophila kodwa ongahlala nezibithi. Ngiloko nje Maswati lebe ngifuna ukucacisa. Nibe nelanga lelihle.